kushawishiwa, nakataa kushawishika katika mwili wala roho, katika jina la Yesu. Kila vishawishi ndani yangu, kila vishawishi kwenye maisha yangu viniondoke leo hii kwa jina la Yesu Mwana wa Mungu aliye hai. Vishawishi vya kazi, vishawishi vya biashara, vishawishi vya afya, vishawishi na maisha viondoke ndani yangu katika jina la Yesu Mwana wa Mungu aliye hai. Na vitenga na vishawishi, na viepusha na vishawishi kwa jina la Yesu. Nimekataa kushawishiwa na